Kita ke informasi lainnya, saudara, ribuan pelayat memenuhi jalan-jalan pusat kota Teheran menghadiri pemakaman Kepala Garda Revolusi dan komandan tinggi lainnya, serta ilmuwan nuklir yang tewas selama perang 12 hari dengan Israel. Peti jenazah Kepala Garda Revolusi Jenderal Hossein Salami, serta Kepala Program Rudal Balistik Garda Revolusi Jenderal Amir Ali Haji Zadeh terlihat dibawa dengan truk di sepanjang utama kota Teheran. Jenderal Salami dan Jenderal Haji Zadeh tewas di hari pertama perang pada 13 Juni lalu. Upacara Sabtu ini merupakan pemakaman umum pertama bagi komandan tinggi sejak gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata antara Israel dan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus melontarkan pernyataan yang membuat Iran panas. Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membalas pernyataan pemimpin tertinggi Iran yang mengatakan bahwa serangan balasan Iran ke pangkalan militer di Qatar telah menampar wajah Amerika Serikat. Trump dalam balasannya mengatakan bahwa serangan Amerika Serikat telah mengebom habis-habisan wilayah Iran dan fasilitas nuklirnya. I'm going to respond to the Ayatollah's statement yesterday that we won the war. Oh, God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in his country. You have to tell the truth. You got beat to hell. And Israel was beat up too. They were both beat up. And it was a great time to end it. It was quick. They got the hate out. There was a lot of hate. A lot of hate. It would be great if they didn't have that hate. But the last thing they're thinking about is nuclear weapons right now. Would you consider bombing the country again? Sure, without question, absolutely. Saudara, sejumlah wisatawan terseret arus sungai Swat di Pakistan. 12 orang tewas, sementara 6 lainnya masih hilang. Informasinya seusai jeda di berita utama.